Nongeye kwa ikaze mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuganire kuri aya makuru. Umugabo w'imyaka 27 y'amavuko akoraga akazi ko kurinda umutekano mu isantere y'ubucuruzi ya Kabadaha mu kagari ka Bibungo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi yishwe n'abajura, atemwe mu mutwe anaterwa icyuma mu musaya. Agana saa 8 z'ijoro kuri iki cyumweru tariki ya 3 Mata 2022 nibwo abajura batemye uyu mugabo warushinzwe kurinda umutekano muri aka gasantere ka Kabaduha. Nyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Nyamiyaga witwa Mudahemuka Jean Damascene yabwiye ikinyamakuru cya Kadomo.com dukesha amakuru ko aba bajura bahengereye mugenzi wa nyakwigendera atakoze baba ari bwo bamwica. Yagize ati byabaye nka saa 8 z'ijoro ku cyumweru yarariraga ku isantere y'ubucuruzi, abajura bamutera ibyuma bahengereye umwe muri bagenzi be bakoranaga atabonetse, baca muri icyo cyuho cyo kuba hari mugenzi we udahari baramwica. Ati hamaze no gutabwa muri yombi abantu babiri bakekwa kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera nkuko yabivuze. Reka tumwifurize uruko ridashira, hanyuma twihanganishe n'umuryango we aho bari bakomeze gukomera ndetse n'abari hafi bakomeze kubakomeza. Mu makuru yandi yakomeje kugenda avugwa duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, M23 yagaragaje ubushobozi buke bw'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubuyobozi burasimburwa. Ministre w'ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Gilbert Kabanda, inama ya ministri yagaragaje ubushobozi buke mu buyobozi bw'ingabo mu karere k'ibikorwa ka Kivu y'Amajyaruguru igihe cy'ibitero bya M23 ku birindiro bya FARDC. Kubw'ibyo rero atangaza ko ubu bushobozi cyangwa se ubuyobozi bw'ingabo busimbuwe. Yavuze ko ibishoboka byose ati byoherejwe, ati igice kimwe kugira ngo bifashe kurangiza ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro irimo ADF, MTM, M23, FDLR n'imitwe yungukira mu gufatanya n'abaturage, ikindi gice kugira ngo hongerwe ingufu ku mipaka y'iki gice cy'igihugu. Hagati ariko ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho hagati ya FARDC n'igisirikare cya Uganda UPDF mu majyaruguru no mu majyepfo ya Ituri birakomeje nk'uko bisanzwe, nk'uko inkuru dukesha mediacom.net ikomeza kugenda ibivuga. Muri nama twabwira ko aribwo hatangajwe ko abasirikare babiri bakuru, Colonel Arege wari kamanda wa regiment ya 3900 wari utabaye regiment ndetse y'ibihumbi 3413 na Major Ewayo komanda wa kompanyi y'ibihumbi 3421 ifite ibirindiro muri Canzu ndetse na Sorda, aribo rero biciwe mu bitero bya M23 kuva ku itariki 27 ndetse no ku itariki 28 Werurwe, nkuko amakuru dukesha ikinyamakuru cyo muri Kongo yakomeje kugenda abigarukaho. Tukiri muri Kongo kandi mu karere muri rusange, mbabwire ko Perezida Kagame, Museveni na Tshisekedi bashobora guhurira mu nama i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda bashobora rero guhurira mu mujyi wa Nairobi kuri iki cyumweru. Umunyamakuru Stanis Bujakera Chiamara uri mu bubashywe muri DRC muri Congo atangaje ko muri inama izaba irimo Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta umuntu uzayakira, gusa yirinze guhamya ubwitabire bwa Perezida Kagame, ariko ngo bwashoboka. Gitezwe ko iyi nama niba izaganirwamo ingingo zitandukanye zirimo umutekano. Inama ivuzwe mu gihe byitezwe ko ku itariki ya 4 Mata 2022 Perezida Kagame agira uruzinduko muri Repubulika ya Zambia. Mu Rwanda, Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baregwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba barimo baragezwaho umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko butanyuzwe n'ibihano urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwahaye bamwe mu baregwa. I Kigali turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ari ku Kimihurura. Assumpta Kaboyi, wiriweho? Wiriwe neza Venuste Nshimiyimana. None isomwa ry'urubanza rigeze he? Ubu tuvugana bageze kuri buri cyaha buri muntu wese uregwa yagiye ajurira cyangwa se ubushinjacyaha. Icyo nakubwira nk'uko birebana na Rusesabagina, hari icyaha ubushinjacyaha bwari bwajuririye basaba ko Rusesabagina yahamwa n'icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba.
ubu rero ubujurire bumaze kuvuga ko Rusesabagina ndetse na Nsabimana Kalisi Sankara na Nizeyimana Marike nibo bari bavuze ko ari batatu bakoze ibikorwa byo gutera inkunga y'amafaranga bayobora bashishikariza abarwanyi ba FRN. Aba barwanyi bakoze ibyaha muri 2018 na 2019 byavuyemo urupfu rw'abantu 9. Urukiko rero rumaze kuvuga ko iki cyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba gihamwa n'aba bagabo batatu barimo Rusesabagina ndetse na Sankara. Hanyuma ariko urukiko aho rugeze rusoma rwavuze ko Rusesabagina Paul urukiko rusanga adahamwa n'icyaha cyo gukora ibikorwa byo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Iki cy'inkunga cyo ntago bakemeye kuko baravuga ngo nta mpaka zigeze zigibwa ngo bamuhamye icyaha cyo gutera inkunga. Icyo rero navuga ko kiri mu bitaza kumuhama nubwo kusesengura ibyaha ingingo ku yindi bigikomeza. Ubushinjacyaha bwasabiye ibihe bihano abo baregwa uhereye ku byo bari bahawe n'urukiko rukuru? Rusesabagina niwe navuga ko ni nawe mukuru muri ibi byose. Rusesabagina yasabiye gufungwa burundu bavuga ko ibyaha atigeze abyemera. Ni nayo ngingo navuga ngo ubigezweho. Ubushinjacyaha urukiko rukuru urubanza rwe rwasabiye rwahanishije Rusesabagina gufunga imyaka 25 bavuga ko bamugabanyirije ibihano kuko ubwo yafatwaga bwa mbere yemeye ibyo yaregwaga. Ariko ubushinjacyaha bukavuga buti ntabwo yigeze yemera kuko atakomeje ngo yemere yaba no mwiburanishwa rikomeze ngo akomeze yemera ibyaha ko ndetse yageze aho akanagaya ubushobozi bw'urukiko. Ubushinjacyaha bukavuga buti ntakwiye kugabanyirizwa ibihano kubera ko atigeze yemera ibyaha uko bikwiriye. Ubu rero niyo ngingo bari barimo, ntabwo ndamenya umwanzuro urukiko rufata, ariko muri rusange muri aho bari bageze hari kimwe bari bamaze kwemeza ko Rusesabagina kimuhama n'ikindi cyari kimaze yakuriweho, ibindi rero ubwo turacyakomeza kubyumva aho bigana. Asumuta Kaboyi watwibutsa muri make Paul Rusesabagina wikuye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye kubona uwo ari we. Navuga ko ari we muntu muri uru rubanza ufatwa nk'uw'imbere, mbega baravuga ko ari we washinze umutwe wa FRN, baravuga ko uyu mutwe wa FRN nibo bakoze ibitero muri 2018-2019 byahitanye abaturage 9 mu karere ka Nyaruguru, Nyamagabe ndetse no mu mashyamba ya Nyungwe, mu ishyamba rya Nyungwe. Rero muri uru rubanza arafatwa nk'umuntu mukuru cyane muri ibi bintu byose. Hanyuma icyo twamuvugaho nuko yari umuntu wari uvugwaho ko yagize uruhare mu kurokora abatutsi bari bihishe muri Hotel de Mille Collines, ahaje no kuvamo filime yamwitiriwe nk'umuntu w'intwari. Ibyo bintu rero nicyo Rusesabagina azwiho muri iki gihugu. Iyo filime bamwe bavuze bati ni ukwihimbaza, ni ukwishyiraho, abandi bati nibyo koko. Mbega iyo filime niyo ntabwo yigeze ivugwaho rumwe ku bayibonye bose mu gihugu. Asumuta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rw'ubujurire ku Kimihurura, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste, ubwo mu kanya turaza kubagezaho mu buryo burambuye imyanzuro urukiko rw'ubujurire rwafatiye aba baregwa. Nibutse ko urwego rw'umuryango w'abibumbye ku ifungwa ry'amaherere rwavuze ko Paul Rusesabagina yafashwe na leta y'u Rwanda agasubizwa bunyago mu gihugu kandi agafungirwa amaherere mu gihe kirenze amezi 20. Urwo rwego rurasaba ko yarekurwa kandi hagakorwa iperereza ryigenga ku buryo yafashwemo, rukanasaba leta y'u Rwanda ko imuha uburenganzira ku ndishyi z'akababaro. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za M23 zatangaje mu mpera z'icyumweru gishize ko zihagaritse imirwano nta yandi mananiza. Umuvugizi wa M23 Willy Ngoma yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe kugira ngo leta ya Kongo ishobore gusubukura ibiganiro kugira ngo haboneke umuti w'ikibazo kimaze hafi imyaka 10 nk'uko M23 ibivuga. Abaturage bamwe bari barahunguka ariko bakongera bagasubira muri Uganda kubera umutekano muke. Abategetsi ba Uganda barashishikariza impunzi kujya mu nkambi. Inkuru irambuye Iginashusi Bahiji. Ibibera mu gihugu duturanye biragoye cyane guhanura. Buri nyuma y'isaha imwe cyangwa ibiri inkuru ikomeza guhinduka.
ubona impunzi zipakira ibintu byazo hanyuma zambuka umupaka zigasubira mu gihugu cyabo. Nyuma y'amasaha make ukabona baragarutse bavuga ko umwuka bahasanze utabizeza amahoro, kandi iri hunguka n'ihunga ryatangiye kuwa gatatu imbunda zimaze guceceka. Icyakora benshi bavuga ko bagahisemo kuguma i Bunagana ariko basubira iwabo kugira ngo bashake icyo bafungura, hamwe n'igitutu cya leta ya Uganda ibasaba ko bava ku mupaka bakaja mu nkambi, bityo akaba basubira inyuma bitari ku bushake bwabo. Aba ni bamwe mu bari bahungutse umunsi w'ejo, nubwo bashobora kuba bari bongeye guhunga bataraye mu mazu yabo. Umutekano ntawe uhari, nuko batubwiye ati aho kugira tugume hano hanze aho turi kurara, ahubwo twaja mu nkambi. Tukabona no mu nkambi ubuzima tujya tugerayo malaria, indwara zikadukubita tugacanganyikirwa, ahubwo tugahitamo gusubira muri Kongo hose kuko nta mahoro turi kureba dufite mwayinose. So muhisemo gusubira ku katari ku bushake? Ntari ku bushake, nukuri ko twagira no hanze imvura irari tunyagira, n'ibintu dufite bimwe baraye banabitwiba, ahubwo bimwe hano ubwo muri Kongo tubonye haje umutekano muke. Waje umutekano wabonye? Wabonye. Ntabwo mufite ubwoba ko mushobora kugira ibintu bigahina? Ntabwo badufite. Bamwe bari batangiye gusubira iwabo buri gitondo kumara umunsi bagira akazi bakora bashaka n'icyo barya, hanyuma bakagaruka nimugoroba kuryama ku ruhande rwa Uganda. Ariko no munsi bagarutse n'andi makuru ko hari ubutumwa babonye bubamenyesha ko hagiye kuba intambara ikaze igihe icyo ari cyo cyose. Twageze mu rugo none batwirutseho, tuzi ngo wenda birashize, none twageze mu rugo noneho niba batwiyirukiyeho abasirikare bari gutera Kongo, nta nibo batwirutseho, natwe tubona tudashoboye kubana nabo turahunze. Mwari batubwiye ati ngo dutahuke, none hejuru yuko abo bahekera bari inyuma baravuze ati muvaho, twewe imishiki